dutangira ikiganiro cyacu rero tubasuza kandi tubifuriza ibihe byiza. Iyo ni Tofauti TV, mubanje kubona karasisi yaba ku mpande zombi umukino ko wari umeze. Ngiye rero ugiye kubagezaho ibi byose, nitwa Akimana Ernest. Iyo ni Tofauti TV, mukomeze mukoreshe ndetse na subscribe. Umukino rero watangiye ku isa 9 hano mu karere ka Rusizi, cyakora kuva saa 8 ndetse no mu masaa 6 n'igice abafana bari nyuma ya stade bari kwinjira ari benshi cyane, ku buryo hari n'abafashe umwanzuro wo kujya kurira ibiti kugira ngo barebe uyu mukino. Isaa 9 rero zuzuye nibwo umusifuzi wari hagati yatangije umukino nk'uko bisanzwe, aho hamwe ifirimbi umukino uratangira, ariko ku munota ugera ku 8 nibwo umwe mu basore wahoze mu ikipe ya Espoir bamwita Arsene Tuyisenge ni watsinze igitego ku munota navuga ko ari 8 kuri pass yarahawe na Onana. Igitego cya mbere kiba kirinjiye ku ikipe burano rw'ikipe ya Espoir FC. Barangije igice cya mbere ari igitego kimwe ku busa mu mbabarire. Biza kugaragara rero ko ikipe ya Espoir igarukanye umurava, ariko hadashize iminota mike bagiye mu gice cya kabiri. Umwe mu basore witwa Mutijima nibwo yateze umukino w'ikipe ya Rayon Sport, abayikubise mu rugo rw'amahina. Umusifuzi nta kindi yari gukora uretse gutanga penalty. Igitego cya kabiri rero kiba kiranyoye, barakina bagera ku munota wa 90 babwira ko bakiniraga kuri stade y'akarere ka Rusizi. Ahantu hari abafana benshi, muraza kubabona ku mashusho, bakoze akarasisi kadasanzwe. Barakina nibwo Yusufu Sharif Saka yatsinze igitego cyiza cy'umutwe ku munota 90. Ikipe ya Rayon Sport bayotsa igitutu kuri stade y'akarere ka Rusizi. Kuvugera ubu ngubu ikipe ya Rayon Sport iri ku mwanya wa kabiri, ikipe ya Espoir yo tayari yamaze kumanuka kuko iri ku mwanya wa nyuma. Byari ibyishimo ku bafana bari bamaze imyaka igera ku 9 yose. Iyo batatsindirwaga hano kuri stade y'akarere ka Rusizi baranganyaga. Francis hari ingingo dore uko abivuga, avuga rero ko iyi shampiyona ikomeye cyane ku buryo yibaza impamvu amwe mu makipe ikomeye cyane ku buryo bagiye bagaragaza imbaraga. Ati kubona nk'ikipe ya Espoir idukinisha gutya dukina gutya kandi iri ku mwanya wa nyuma, nibigaragara ko iyi shampiyona ikomeye. Indoto zo gutwara igikombe na warazifite, dore uko yabitangaje. Recuperation yejo dukore umunsi wo kwa kabiri, turabe ko ku munsi wa gatatu abantu bazoba bafite fraîcheur physique kugira dushobore gukina umukino w'icamahoro, kandi nawe ari umukino novuga uri très important muri suite ya shampiyona canke ngene tuko turagenda dukina n'igikombe cy'amahoro. Shampiyona irabura imikino igera kuri 3, ni shampiyona yari ndende. Ku ruhande rwawe wari mushyashya mu ikipe ya Rayon Sport, uvuye mu ikipe ya Kiyovu Sport, ni shampiyona ubonye gute mu ikipe ya Rayon Sport? Nibaza yuko ni shampiyona yari komeye cyane, ni shampiyona muravye ubu gushika hasigaye imikino 3, ekipe 3 zose zirashobora kuba zotwara igikombe. Murazi yuko mu mwaka uheze zari ekipe zibiri, kandi nibaza yuko zashoboye kwidetasha hakiri kare kuzindi, ugasanga turiko dukina match zirenga kuri 5 ari ekipe zibiri gusa. Ariko ubu rero urabona yuko ni ekipe 3, ni ekipe novuga shampiyona uravye ngene imeze, nta numwe ubu wovuga ati afite amahirwe menshi gusumba ubundi gutwara igikombe. Rero ni shampiyona novuga yari ikomeye cyane gusumba iyo mu mwaka uheze, kuko uravye n'ama ekipe ngene kuza gukina ngana Espoir, ukaraba niveau ya Espoir, ukaraba ngene bikina ari ekipe ya nyuma novuga, ukazusanga ni ibintu biba bigoye cyane. Novuga yuko iyi shampiyona niveau kuri shampiyona mu mwaka uheze yashoboye kuduga gusumba uyu mwaka. Hari ingingo Francis, niki cyakugoye muri no mwaka muri Rayon Sport ugereranyije naho wari uri muri Kiyovu Sport? Nibaza yuko muri Rayon Sport twari dufite ekipe nshasha. Uravye ama ekipe duhanganye, ukaraba APR, ukaraba na Kiyovu, n'abantu bari basanganye. Twebwe twabaye kubaka ekipe nshasha, gukora ibishoboka byose kugira abakinyi bashobore guhuza umukino. Ikindi kintu novuga cyatugoye cyane cyari question y'imvune yatumye dushobora gutakaza amanota menshi muri fazare, ku buryo ubu twari kuba tuba dufite avantage iri konseka. Murakoze nawe.
stade y'akarere ka Rusizi hari abafana benshi yaba ku ruhande rw'ikipe ya Espoir, amabisi yari yaturutse Kigali atandukanye yaba ndetse no ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport isanzwe igira abafana benshi. Amashyi y'urufaya murayabona ko bazamura ibiganza bishimira intsinzi, bafite amashyi bakoma ku buryo butangaje. Umukino wararangiye, noneho haba karasisi, ingoma, barabyina, barishima. Yaba abafana ba Espoir b'ikipe ya Rayon Sport bari hano mu karere ka Rusizi, yaba bari baturutse Kigali, na karasisi Tofauti TV yabakurikiranye. Ni umukino yabakurikiranye kuvutangira. Abafana bagezeho baruzura cyane mu biti, murababona ukuntu abana bahisemo kwiyurira igiti nyuma ya stade. Mubwira ko abafana babaye benshi, stade iruzura ku buryo kugira ngo banaho ukandagira ntago byari byoroshye. Gusa byaje kurangira ikipe ya Espoir itsinzwe ibitego 2-1. Ni ikipe rero twavuga ko sino kubivuga byamaze kwemezwa ko ari ikipe igomba kujya mu cyiciro cya kabiri. Mukomeze rero mukore share ndetse na subscribe kuri Tofauti TV, bagezeho byinshi bitandukanye, yaba imikino, imyidagaduro na politiki. Tugiye no kuvugura inicano yacu kuri tubagezaho bimwe mu byegeranye. Ndabashimiye.
Oh. Mana Amerika ya? Oh.